Postoje trenuci u životu kada čovjek mora da donese odluku za koju zna da može biti posljednji. Trenuci kada strah postane nevažan, a ono što ostane iza čovjeka govori više od njegovih riječi. 4. maja 1999. godine jedan pilot je podigao avion u nebo znajući da se možda neće vratiti. Ovo je priča o čovjeku, pilotu i odluci koja ga je zauvijek upisala u sjećanje. Ali ko je bio čovjek iza ove priče? Ko je bio pilot koji je u trenutku kada su mnogi tražili način da prežive, izabrao da ispuni svoju dužnost do kraja? Njegovo ime bilo je Milenko Pavlović. Milenko je rođen 1959. godine u mjestu Gornje Crniljevo kod Osječine. Još od ranih dana pokazivao je interesovanje prema nebu i letenju. Taj dečački san vremenom je postao životni poziv. Pre nego što je postao simbol hrabrosti, bio je sin, prijatelj, čovjek koji je, kao i mnogi dječaci, sanjao da jednog dana poleti. Njegov san da postane pilot nije ostao samo dečje želje. Nakon završene osnovne škole 1974. godine upisao je Vojnu vazduhoplovnu gimnaziju u Mostaru. Tamo je pokazao izuzetnu disciplinu, znanje i talenat, zbog čega je nakon završetka školovanja primljen u Vazduhoplovnu vojnu akademiju u Zadru. Upravo tamo započeo je put koji će ga učiniti jednim od najboljih vojnih pilota svoje generacije. Kako su godine prolazile, Milenko Pavlović prolazio je kroz gotovo sve komandne dužnosti u eskadrili i puku. Završio je obuku za upravljanje tada najsavremenijim lovcem MiG-29, kao i generalštabnu školu. Njegovo znanje, iskustvo i autoritet doveli su ga do komandanta 204. lovačkog avijacijskog puka 1998. godine. Kolege su ga opisivale kao čovjeka koji je ulivao povjerenje i bio oslonac svima oko sebe. Godinama je gradio karijeru, ne sluteći da će ga istorija jednog dana staviti pred ispit koji će zauvek obeležiti njegovo ime. Početkom 1999. godine situacija na teritoriji tadašnje Savezne Republike Jugoslavije postajala je sve napetija. Mesecima su trajali politički pritisci, diplomatski pregovori i upozorenja da bi sukob mogao da preraste u otvorenu vojnu intervenciju. Za pripadnike ratnog vazduhoplovstva to više nije bila samo mogućnost. Postojala je realnost za koju su se svakodnevno pripremali. Kada je 24. marta 1999. godine počelo NATO bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije, pripadnici ratnog vazduhoplovstva našli su se pred jednim od najvećih izazova u svojoj istoriji. Piloti su svakodnevno bili u pripravnosti, svesni da bi svakog trenutka mogli dobiti naređenje za poletenje. Situacija nije bila ni malo jednostavna. Zbog dugogodišnjih sankcija i nedostatka rezervnih delova, veliki broj aviona bio je tehnički ograničen, a piloti su bili suočeni sa protivnikom koji je imao i brojčanu prednost, ali također i tehnološku. I pored toga, pripadnici 204. lovačkog avijacijskog puka ostajali su na svojim položajima, spremni da izvrše svaki zadatak koji im bude poveren. Među njima bio je i njihov komandant Milenko Pavlović.
A onda je stigao 4. maj 1999. godine, dan koji će zauvek promeniti tok njegovog života i zauvek ga upisati u istoriju. Dana 4. maja 1999. godine situacija na nebu iznad Srbije ponovo je postala kritična. Sa aerodromom Batajnica pripadnici 204. lovačkog avijacijskog puka bili su spremni da izvrše svoj zadatak. Kao komandant ove jedinice, Milenko Pavlović nije imao odgovornost samo prema zadatku, već i prema ljudima kojima je komandovao. Tog dana, kad je postojala potreba za poletanjem, doneo odluku da lično sedne u kabinu svog MiG-29 i kao komandant nije želeo da pošalje drugog pilota u situaciju u kojoj je rizik bio ogroman. Rečenica koja se vezuje za taj trenutak ostala je zauvek zapamćena. Majku vam dečiju, nećete vi da ginete, ja ću. Nekoliko trenutaka kasnije, njegov MiG-29 odvojio se od piste aerodroma Batajnica i krenuo prema nebu. Ispred njega nalazila se jedna od najtežih situacija sa kojima se jedan vojni pilot može suočiti. Na drugoj strani nalazile su se znatno brojnije vazdušne snage NATO-a, opremljene modernim avionima i naprednom tehnologijom. Ipak, cilj je bio jasan: izvršiti naređenje i zaštititi svoj vazdušni prostor i svoj narod. Tokom vazdušne borbe, Milenkov MiG-29 pogođen je raketom vazduh-vazduh. Avion se srušio u okolini Valjeva, a pukovnik Milenko Pavlović poginuo je izvršavajući svoj zadatak. Njegova smrt ostavila je dubok trag među kolegama, prijateljima i svima koji su poznavali njegov rad. Međutim, njegovo ime nije ostalo zapamćeno samo zbog posljednjeg leta. Milenko Pavlović ostao je upamćen kao komandant koji je u najtežem trenutku stao ispred svojih ljudi, kao pilot koji je godinama gradio svoje znanje i iskustvo i kao čovek koji je odgovornost stavio ispred svog života i bezbednosti. Danas se njegovo ime i dalje čuva kroz sećanja njegovih kolega, kroz obeležavanja i kroz priče koje se prenose novim generacijama. Neki ljudi ostanu upamćeni po onome što su postigli, drugi po onome što su bili spremni da daju kada je bilo najteže. Milenko Pavlović nije tražio slavu. Njegova dela tog dana govorila su više od bilo koje reči. Moje ime nije važno, važne su priče koje ostaju iza nas. Vaš gospodin X.